Anya laki din! Numalpas ta amangan. Tulungan nak amapan aglaba ijay karayan, King. Yes, darling. Numalpas ka man nga agdigos kat labaam adagosan ti underwear mo. Di mo isabsab itlatan ijay CR ta nagbangsit. Saan man na dayta ti bagbagam, Anastasia? Mangmanganta, dayta underwear ko ti bagbagam. Pudno mat, makalawas ngamin adi ka agsuksok at iti brief mo. Ay, di mo pigsaan tagsaaw, Anastasia. Kababain. Ulag! At ulag! Ha? Agpukpukaw iti ulag ni Ding. Ay, mapanag ka dago si tayan na. Ops! Hoy, King! Pinanawang matantikan ka nam. Na, tiawanan ba in alalaki? Nakangaglang ang iti ulag, ti maray adagosan. Ayan ti ulag, Ding. Simrak di ta kusina mi, King. Nagtakal nga ulag. Mala, aglisi ka. Tasya kung ti makamu iti ulag asimrak di ta kusina yo. Nagturad ka talaga, King. Di ka agbutang iti ulag? Anya kumagay ti pagbutngat. Ulag lang dayta. Isurom nga rod no sa dino apaset iti kusina yaw. Tinagturungan ti ulag. Kitaan nyo. Natiliw ko ti cobra. Nagdakal. Nagtakal ako, bra. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kakalugran. Natiliw kong daytoy a cobra. Rumbang lang nga awagan da ka iti King Cobra. Tanalaing ka nga agtiliw. Anya? Manipod ita. Awagan da kan iti King Cobra. Saan ka di nga imbagakan ka at tulungan nak amapan aglaba ijay karayan? Pasensya kan, Anastasia. Napanak ngamin nagtiliw iti cobra. Nang ibagakan ka amapan ka agtiliw iti kobra? Apay, di ka agbutang nga amangan nutok kawan nakatiulag. Ay, awan kabutang ko, Anastasia. Bakit? Diyak kabutang ti ulag. Sigurado ka nga awan kabutang mo, King? Wen, bakit? Awan ti kabutang ko. Ha? Gaputa di na kinuyog anapan naglaba. Dagiti laang lopot ko at ilinabaak. Imbatik dagiti murong mo. Apay nga, ay bakit? Apay nga'y tarupam. Ha? Ala! Ingkaglaban! Anya laki din ni bakit? Innakaon, si kamot, agungat kaladagusin. Saan ka ngagbutang iti ulag? Ngam kabutang mao tingiwat ni bakit mao. Nanang, Sa bagay, basol mo matlaang no apay abugbog kawan na ka ni Anastasia. Ipangpangrunam nga main tagtilew iti ulag. tumultulong aklaan kadagiti kalugran, nanang. Kasanon, no adamatok kawan jay ulag. Wan, maawatan kay ti dayta, anak ko. Ang delikado dayta nga aramidam, ta mga nusikat ti matukawan. Saan to ama pasamak dayta, nanang? Uray puutin nyo ti bagat. Jay ulag, ti kagatak. Anya? Api nga nagkuti-kuti iti unag tilanggot si. Anya nga iti adda di ta unag. Ay, kita man. Ay! Ulag! Nagdadakkel nga ulag! Ay! Ulag! Anastasia, apa nyagririyaw ka? Agriyaw tarupam! Anay ko! Anay ko, apa nyagtapis ka nga, ay bakit? Ha? Apay nga da ulag di talanggot si. Iya da yung kanyak dagita nga ulag. Ay kwa, isurrender ko dagita nga ulag kadagiti masaknan, bakit? Iso nga inornong ko di talanggot si. Basta iya da yung kanyak dagita nga ulag. Mabuta nga! Dandanin maluto ti tinula si daan ta, Anastasia. Mabisina kon. Nasayaat nga rod, no kasta. Isagana mong dagiti pinggan. Ken kutsara tamangantan. Adda ulag! Nagdakal nga ulag! Ha? Nimot minang jagi pukpukaw iti ulag. Mapanak adagos itayan na. Ops! Na, timarayan, kat
pinanawan ng tilutlutwan na nakangaglaang iti ulag. Ayan tinakitam nga ulag, Minang. Simrak di taban nyo. Anya? Agdigdigo sa kita'y simrak di ulag di taban nyo, mi. Anya? Ay, kasano ka dakal? Basta, nagdakal. May sada pati kadakal na. Mala, sumrekak nga rudan iti banyoyo, kat alae kon tidakal nga ulag. Kita nyaw, nagdakal a kobra tinaala kiti banyo da Minang, kakalugaran. Ay, dagdakkel nga paisong nga ulan. Agyaman na, Dagdakkel King. ako, bra. Kasano lang at ano awan ka, nangala iti dayji ako, bra. Awanan ti pagbutngam, Minang. Inkabil ko ni ti sako ti kobra. Ay, agyaman manen, King, ha? Dakal tinaitulong mo kanyak. Ayawan na niya ba na, Minang? Ayaban daklaan no makakita kayo iti kobra. Anastasia, Ay, di nakman kalbi-kalbitan. Si kakin. anya laki din ni bakit? Apay ayo, maturog akon. Ni bakit mat? Ay, di mo man singan, di pan naturog ko. Ha? Anya dayta? King Cobra. Ay, buwisit ka. Agsapin ka man. Nagturad ka na amang ipakita iti dayta. Salbag ka. Eh, buwisit. Siyak manan ka ginawa. Agluto ti pagarmosaran kan agdalos itarubayan. Apay, King. Agrek-reklamo ka? Saan? Bakit? Apay ko mga agreklamo ak ngay. Apay nga rod ato manabutob ka nga agin inaw itinagar mo sa ranta, ah? Anya laki din ni bakit? Tumanabutubak ayamat. Kat no agkankantaak. Anya? And I love you so. The people ask me how. Anya? Makitam, naglaing ang agkanta. Bakit? Ulag! Ada ulag! Ha? Nagdakal! Ni mo tata isagani yung pukpuk kaw iti ulag. Mapanak adagos iti ayan na. Oops! Na! Hoy, King! Pinanawam manan ti trabaho! Ay, kawanan ba in alalaki? Ti marayan, nakangaglang iti ulag! Ayan ti ulag, tata isagani yalong. Naa, tatay sa gane ko namlatan. Di mo iraman ti apilye daw. Ayan nga ron ti ulag, tata isagani. Simrak itidaan nga aparador may. Anya? Wen, King. Nasiputak a simrak di ulag di tadaan nga aparador may. Sige, tata isagani. Sa pulag di ulag asimrak di tadaan nga aparadoryo. Kita nyo, kobra tinatiliw ko asimrak kita aparador na tata isagani, kakalugaran. Ay, dagdakkel nga paisong nga ulag. Agyaman na, King. Bra. Diyak laing pagarop a sumrek paigayam ti ulag iti unag ti aparador. Wen, tata isagani. No, anda makita ti ulag at araon na iti unag ti aparadoryo. Talaga asurutan na. Anya, Kas kuba kadagiti marabuti. Ngagnanaed iti unag ti aparadoryo. Taraon da ita dagiti ulag. kastagayam. Wen, tata isagani. Nalakala nga nakastrict ti kobra iti daan niya aparadoryo. Gaputan, nakalukat materi daw na. Wen, King. Dahil nga minentiri daw ti aparador may. Iso ang nakalukat latan. Abot pa yan ay. Isumat lagayam tata isagani. Komporme nga min niya abot ti sir-sirkan ti kobra. Kay na anak ka, madandanagan aram idam. Anya laki din ni nanang. Anya nga min aya ti pagbutngan nyo. Ti panagtiltilaw mo iti kubra, ah. Awan ti rubeng nga pagbutngan nyo. Expert da ito niyag tiliw iti ulag. Sa maysa, makatultulong agpay kadag iti tattao. Dagiti ko mamaseknan nga ahensya ti gobyerno, ah. Ti ayaban dagiti tattao nga agtilaw iti ulag. Kaslay sumatlaeng, nanang. Tay, Kasla isumatlaeng nanang. Kabailak matagtiliw iti ulag. Kat idatag kumatla kadag iti maseknan ti matiliw ko nga ulag. ay oray pay. Ngamday tamat biyag mo ti agpiligraw no matukkawan na ka ti ulag. Anya laki din ni nanang. No problem kunak lang arudan.
Jay ulag tagbuting kanyak. Ngal to pa si bibiyag. Anya? Ay na, nagadumanan timurang ni King. Inal daw lakit din nga aglaba ak itinagado alupot na. Anya nga tanupo urak laangan dagito'y alupot. Tapno ag nakam. Ay, alaak man laangan, tainak ipalabakan kwa na. Anya day tinalamuyot anak. Ulag! Ayan ti ulag, Anastasia. Adda di tayan tiluplupot now! Anya, no kasta, nakabulos na giti ulag nga insakok. Awanan kay ti baengking! Saan nakamatay iti gita ti ulag! Ngam patayon nak iti nervyos! Anya laki din ni Anastasia. Managbut-buting launay. Anay ko. Apa nagtapis ka ngay, Anastasia? Kasano, no tinukawan nak day tanga ulag! Saan mo't siguro? Bakit? Mabit lang. Talaag day ta nakabulos ako, bra. Siguro, adda anting-anting mo niya, King. Apay, anay bagam day ta, ding. Kasano? Naglakam at tiliwan di kubra. Ayamon pa'y. Awan, ti anting-anting ko. Amok lang, terarabidak. Iso akabailak at tiliwan dagiti ulag. Sana all. No, adda makita yung nga ulag. Ibagayo lat ta kanyak, ta siya kung ti makamaw. Agdi na maganti pa ng tiliw mo iti kubra. Adun ti makamamukin ka. Gapo iti kinalaing mo nga agtiliw iti ulag, King. Aya, Wen, King. Nagbalin ka asikat. Gapo iti kinaturid mo. Nakatiliw ka manen iti kubra, King. wen, tatay sagani. Dayto yaw awagan da aking kobra. Ay, saos, nakabut-buting tilangana. Nakatungraraw. Awan ti rumba nga pagbut nga nyo. Kitain yaw, tay aya magtiking kobra. Ay, di mo aramidan day taking. Nagdakkel day taking kubra. Ay, di kay madanagan, kakalugaran. Jak tu pa'y madanagan. Kitain yaw, no kasano nga garaw ti king kobra. Ay aya magkaon. Naglay nga talaga ni King. Ay, ayaman na ti King Cobra. Hop, hop, naglayang. Bakit tayo? Iga magpay ti ulo na. Tinukawan nagtiulag. Ay, saos, tinukawanan ti King Cobra ti ramay ni King. Jagpay kayat ti matay. Itaray na kadagos ito ospital. Day tati magaanab mo, King. No saan ka na itaray adagos dito ospital, malamlamayan ka kumaitan. Nadang. Husto ni Nanang, no di ka pa'y laagsar ng itar aramidam. Matay kan, kat no natay kan, makiasawa akto mutan iti sa balay. Anya, ay saan bakit? Jak kayat nga asawaan dakat isa balay. Ay jak to nararamidan tagtiliw iti ulag. Ipakaambok tulaagan kadag iti masetnan. Ta isudan ti makamaw. Ay jak kayat ti masapa amatay. Ala po pagayam. Ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.